Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komi Mamad Lamarana Jallo. Haray mino mari ɗo landal. Mina ni yimɓe hino wola fi ufinagol ka julirde. Haray ko honnu woni ɗum. Islam rewen jogi men Allah duber rutto den ikka buigantawaka oɗo Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe julɓe tedduɓe, haray ko musidɓe men woni ko landi en ɓe nana yimɓe ɓen no wowla fi ufinagol. Ko ɗum woni ñawore ufinagol, ko ɗum woni fi ɗum. Awa haray ufinagol ko dewal ngal tawata hara ko dewal sunna ngal nelaɗo sallah sallam sunninani en ko julɗo fu hani wadde simo mari feere. Haray ko honɗum woni ufinagol ko natugol ka nder juulirde, wona ka nder juulirde to ñiiɓira ton e annuye dewal balɗe sappo sakkitore ɗen e nder lewru suumaye ndum. Mo heɓi feere lewru suumaye ndum fof no moƴƴi, kono nelaɗo sallah sallam kanko waɗayno ko balɗe sappo sakkitore ɗen ka nder lewru suumaye. Ila ñande wi'a hande kono gay e go'o suumaye ha ñande julde, ha ñande weeta e juule, hara ɗen balɗe ɗon fof jemma e ñalorma haray neɗɗo on ko yo wonu o ñiiɓa ka nder juulirde o wona toon. Na yahugol ɗano dey ko yahugol rewa Allah, ñalla horude wala juulude, o naɓida ɗum ɗon e jangol alqur'ana, o duumo ka nder juulirde ton. Haray noon miɗo andintina ɗo si oti ufinike haray na yo yalto yawo jindoya ka lawol e nder ñallal ngal, haray ko yo ñiiɓu ka nder juulirde. Haray ɗen balɗe ɗon si tawi ko duhiɗo haray himo hani woɗɗitade sonnajo makko on, saabu Allah daali wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi. Haray oti hana soccodirde e sonnajo makko on si tawi himo ufini ka nder juulirde, yo taw ɗen balɗe ɗon sappo ko consacri ɗen ɗon koye rewgol Allah jemma on fo e ñallal ngal fof hara mo hoori, na yahugol ɗano kadi ko yo duumo e dewal Allah. Haray ko ɗum ɗo woni ko julɗo on hani wadde e nder ufinagol. Hay ceernojo meɗen no maki ceerno Samba Mombe Yaɓe maki ka ogirde malal, ufiniɗo yo naato misido to nder so jooɗi ka yaasi ko ɗaynitagol. Haray ko wonde ufiniɗo ko yo naato wona ka nder juulirde ka nder suudu Allah nder so jooɗike ka yaasi haray no fotawa so o ɗayniti, na yo oti ufino o yilto yaato o jooɗo ka tanne, ko yo wonu ka nder juulirde o duumo ton e jamgol Allah. Haray noon baraji hewɗi no e ufinagol, baraji mawɗi nelaɗo sallah sallam no yewti fi mum e hadisaji juutuɗe e hadisaji selluɗe kadi fi baraji koni ufinagol. Haray kala heɓuɗo feere himo wawi wadde ɗum ɗon, haray ko dewal moƴƴugal jeeyagal e ɓurgal mawnude e martabaji. Wal assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan 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 ari Ramadan 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 ari jangen dina men Islam rewen jogi men Allah duber rutto den ikka buigantawaka oɗo